салому алайкум дӯстони азиз, рӯз бахайр ба ҳар яке шумо. Боз ҳамон нафарое ки ба мо гуфта буданд ака тайбеда навор бигӣ. Рости гап мо ҳозир назди бозори Гулистона гузаштесем. имрӯз ки бозор нест, ҳама ҷо маҳкамаанд. Рости гап вақт нест. бисёр ҳолате ки масалан бачаҳо мегӯянд ки ака тайбеда навор бигӣ, ё масалан ҳозир рай винозавода заказ кардагиам бачаҳо ки навор бигӣ. ҳатман мо агар вақт ёфтем рафта навор мегирем дӯстони азиз. Рости гап барои ки мо имрӯз аз ҷалолиддини Балхӣ баргаштем, хостем ки ноҳияи Вахш мас ба ҳамин рай Гулистон бирему. ҳамон тайбеде ки як бародар бисёр хоҳиш карда ва гуфта буд, ҳамҷара навор гирифта нишон диҳем. агар ки вақт шуд ҳатман мо меравем ҳамон раи винозавод гуфтанд, ҳатман ҷара навор мегирем, ягон проблема нест. ба ин хотир ана як чизи дигаро бояд ҳамҷо ёдовар шем ки мо бо занг задем барои ҳамон сурудои ака қиматшо. рости гап чанд нафар дига бо мо да нависонданд, ака ҳамон заказ чӣ шид, масалан наёфтем оли ҳамон кассеташ. мо ҳатман нақша кашидем ки агар мо ҳам кассетаро ёбем, ҳатман аввал мо навор мекунем ки мо дар ҳақиқат ҳамин кассетаро ёфтем. ва боз махсусан ҳамон аппарате ки бояд мо ҳам кассетаро гирифта сабча партоем, мо дастрас мекунем, мековем, меёвем, ҳатман нишон медиҳем, мепартоем. ростга вақте ки мо пирсидем, бозор рафтем як чанд ҷоҳо барои кассета ака қиматчо, бисёр ҷуда нест, надоранд. мега ҳамон вақте ки масалан популяр небуд, мо мефурӯхтем, кассетаҳош бисёр буд, меомаданд мегирифтанд. ҳозир ки ҳама дист шидагӣ, дига ӯ кассетаҳоро намеёбем. чанд нафара суроғ кардем, оно гуфтанд ки буда 3-4 та буд, намедонам гум шиданд чи куҷо шиданд. баъд як бачаҳо дина бега гуфта буданд ки ака Вахш рафти шабона ҳатман ҳамон барфҳоро бигир. рости гап мо вақте ки дар ҷои кор будам, аз ҳамонҷа шаҳри бохтара навор гирифтагӣ будам ки чӣ хел барф меборид бо шиддат. бега то хона омадам ки аллакай чӣ хел ки ҳозир мебинанд ҳамин ҳолат шидагӣ буд. барф кам шид, шабона барф кам шид, рӯзона пурра барф об шид. ҳозир ҳама касе ки хайрай Гулистон рафтагия медонад ки раҳ чӣ хел ҷазира ҳозир ин тарафо ҳама прилои чиқирои кандагӣ. ана барф имрӯз кан тарафта об шид, барфҳо об шид. ба ин хотир мо дига натонистем гирифта. ҳамон ноҳияи Вахша агар канали Вахш ТВ дабдуроен, ҳатман мебинем ки рӯзона чӣ хел барф задеста буд, ҳамон Вахш ТВ партофта буд ҳамон навора. барое ки ҳамон рӯз ман тамошо кардам худам аз ҳамон канали Вахш ТВ ки чӣ хел барф бурдеста буд дар райони Вахш. ана баъдан тайбед ки гуфтанд, чанд нафар дига нависонданд ки ака ин чӣ хели ҷой, ин ҳамин як маҳалла як деҳае аст ки бо ҳамин ном ҷара мешиносанд. масалан мепурсанд ки як ҷой, мегӯяд тайбед. инҷа махсус таксиҳо меистанд ки маркази ноҳияи Вахш мераванд. ана ҳамин раҳҳое ки ҳозир мо шумо дидестед қарибии тайбеда. мо аз тарафи бозори Гулистон омадестем. бози мо дар дарвоза наздик шудем, ҳатман бо аз унҷа наворро сар метиҳем. махсус тайбеда ана ҳамонҷаро мегӯянд, боз мо нишон метиҳем, тамошо кардан гирем. ана ҳамин дарвозае ки Гулистон медрои. ана мо аз ин тараф рафтестем, аллакай баромадестем Гулистон. ана ҳамон дарвоза. касе ки бачаҳо ами қишлоқ ҳастед медонанд, ин тараф 3 та копрук мешавад, дарёча кӯчаҳо, ин тараф ангурбоғ. яъне остановкае ки мехостем тамошо кунем, бубинед. не ки ҳар навореро ки шумо тамошо мекунед ҳатман фаромӯш накунед бачаҳо, лайка биҷиқед. вақте ки шумо лайка меҷиқед, барои мо ин хубае ки як кас дига ҳам бо тамошо мекунад. чанд қадр шумо лайка зиёдтар ҷиқидед, ҳамон қадар видеои мо просмотр зиёд шидан мегирад. дига ютубода масалан рекомендировад меша, мерава. инера такси меган, маълим такси 50-56 бародар.
акаи хуб намирада меравана меоянд такси мезананд. Агар хатона ки ман ҳаминҷо Тайбет мегӯянд. Дуруст дига ман хеле мамнун вақте ки ман дар инҷо мегаштам Тайбет ҳаминҷоро мефаҳмидам. Масалан мегуфтанд Тайбет рафтан дар кор. Намедонем ки Тайбет аслан кадом точкаро ба кадом маънош мегӯянд. Инами кӯча ами дарвоза то инами чораҳаро ози такси истодагиянд Тайбет мегӯянд. Боз ин камтар пас чораҳа меброя. Чораҳада такси истодагиянд. Бо ҳамҷо дуруни район мераванд бахш. Озир як рае ки мо аз инҷа мерем то ба панҷум тарафи чорум рафтана раҳ камтар ами хеле усубат коли оина бурияй то дуруни район аҳол мо як рӯз нақша кашидагем официална аз ҳамон дуруни район то анам чорума рай асфалт ҷаррашда навор мегирем насиб боша. Баъд анам закаси бародарое ки винозавода заказ кардаанд. Вақте ки мо деҳаи Чорбоға навор шафар дофтем ки раҳ созга истовдан. Ин хуб аст бибинед аз як деҳаи Чорбоғ 1500 одам тамошо кардаанд дар рӯз. ин ҳама мардуми ҳамонҷа буд. бисёро нависонданд ки як ҷои дигара гуфт рост кам нафаҳмидам. ҷора гу навор бигӣ гуфт лайка бигӣ короче хелеам хеле як 3-4 калима бачаҳко нависонда буданд. вале ҳатман комментариётона мехонам. ҳатман рафта навор мекунем бачаҳо зиқ нашед. ман ҳамҷай ба фикрам аниқ Тайбеташ деҳаи ҳаёти нав ин бачаҳко такси истодагиянд. ама такси дуни район мераванд. деҳаи ҳаёти нав анакамтар пас бо мерем рост меброя Бағара баъдан панҷум баъд чорум бо ҳамта сеюм деюм рост район. як бародар хоҳиш кард ки тарафи нозавода навор бигӣ. баъд мо пурсидем ки масалан мо аз куҷо шумо мехоҳед ки мо аз куҷо навор бигирем. он касам гуфтанд ки аз даромадгоҳи ҳамон винозавод то ба поёни кӯчара назди мактаб каде аз гардиши панҷум гуфта навор бигӣ. насиб ҳатман мерем не ки ҳози не бародаро ҳози вақт мо камтарай ҳатман официална боз барои ӯ навор мегирем. ира махсус барои анамо бародаре ки бисёр хоҳиш кард Тайбет гуфт мо ҳамчара навор гирифтем. ин ана ҳамон кӯчае ки тарафи Бағара мерафтагӣ. рӯз дига касе аямҷа боша даравда мебинад ҷошона ки тарафи масалан кӯчаҳои мо ай гуфта бачаҳо бисёр дарахат ёд карда будиянд. чанд навора мо вақте ки саб кардем партикум то нависонданд ки ака саломат бошӣ ай пеши тикичка акай намеки гаштӣ ё фалони кришаш сир хонаи мо буд ака хонам надидам азор аҳмад хеле хирсанд шидам. хе гапо бисёр комментария кардан навиштанд. ҳар як чие ки шумо мехоҳед дар ҳақиқат дар комментария нависен. ҳатман мо вақт ёфтем навор мегирем. рости гап чанд бародар хафа шидагӣ аст ки масалан мо мегем ака мо ина ай Москва Тоҷикистон мерем не ки шумо закаси мора вай накардем навор нагирифтем. бекор шудем. ҳатман мегирем дӯстон. ин ҷои ягон хафагариш нест. вақт мон камтарай. мо ин амрости гап як ҳолате шид ки рафти процесси кор да туғри ғалтид ба ҳамита мо гузаштем. ба ҳамита ки гузаштем хостем ҳамҷа навор бигирем шумода нишон дем. вақте ки мо ҳамҷа раҳра навор гирифта нишон додем аллакай як заказ ки ёбай мешавада ай бачаҳко иҷро мешавад дига проблема намешавад. як бародар дига ҳам нависонда буд ҳамонҷа Амин Абдуллоев боз ҳамон ҷамоати ба шаҳраки Кирфи сеюм. бародари азиз ҳатман мо мерем ҷара навор мегирем. як ташбоз нависааст ки ака мо ҳам қоқай заказ кардем гуфтем нашид намедонам он чума Тайбет буд
گفت این از کسی مونشی گفت خواهی دوای ما رفتم ادپیسه نکردم رفتم گفت هیچ گپ نه این همون وقت یفتیم ما میگیریم پرتاییم آزیر حتما ما را تیار کنیم دیزاینش همجا می نایستونیم که مثلا بازم زکسی بچه های بخش گلیستون بغره تای بید کسی که اینجا باشه میتونه مثلا با ازو تماشا کنه راست همین کوچه را یک کوچه را اگر تماشا کردی الان که مثلا خرسان میشه که یک وقتایی در این کوچه میگشتیم رایون میرفتیم یا مغازین میرفتیم یا بازار میرفتیم یا سودا میکردیم سر یک نفر که در اونجای یاد میکنه که کوچه‌ش یک بار ببینه راست که ما با یک بار که صحبت کردم اون کس گفت که وقتی که ما در غریبیم گفت اینترنت ما در یکم پرابلم نیست ارزون های سکورس دایری میلیون های فقط میخوایم تماشا کنیم وقتی که ما وطن یاد میکنیم مثلا زادگاه یاد میکنیم نوارش ما را میبینیم وار که خیلی خرسند میشه ما اصلا خواهیم میگن نواره میگیره نو گفتن که اکا وقتی که ما در اینجا باشی یک دونه صورتی را که از همون کوچه باشد تماشاش کرده میشینی یک دونه صورتی که کوچه ما رو ببینم ولون که شما قدر نوار میگیره ما هم همین با خاطر هم شما که شما نوار بگیرین تماشا کنید خستان شه حتما نوارا که گرفتین تماشا کردیم مثلا تو تایبیدی نوارا تماشا کردی حتما لایک بچه جورا بود امیرا پادلیتش که در ایمو در استوریاش بمون وشی سیل کرده کپیا کرده مثلا با اون شناسات بپرد و نفره که مثلا تماشا میکنه مثلا امی همسویت در یک جای دیگه مسکو های مثلا روانش کن حتما در اومده کانال دا پادپیسه کنه یعنی ابونه شوه مواد را تماشا کنه من فکر میکنم یکو موادی گنده نیست اما موادی خوب هستن انا این دههای پایان در بغره کسی که از این دههای پایان باشه میدونه در پایان نه خانو بعد یک نفر دیگر مدنویش که اکا زمینی نوار بگی زمینی نوار بگی من راستی گفت چند بار شنیدم و شاید رفته باشم و فراموش کردم فکر کردم در خاطر واردن تیزم کدام طرف باز یک نفر دیگر چی را گفت از طرف خلاپون کد برای خلاپون که تنوار بگی طرف ترازو پشتی ترازو بعضا همین جاها را گفتن همون کامنتر در خشورتر نویسین که مثلا ما اونجا را باید وارده تونیم حتما وای میکنیم نوار میگیریم برای شما پیشنهاد میکنیم همون قریب اومدیم همون بغره ده روی که از جلدی بلخی میویه انا همین راه میبرویه از جلدی بلخی بغره انا اینجا ده نزدیکی بزرگی بغره مول نصیب باشه یک روز افیسال نه یک هستی شنبه بزرگ گفت نوار بگی نصیب باشه میریم سه شنبه بزرگ نوار میگیریم چند برادر دیگر خواهش کرد که مول بزرگ نوار بگی متپرد نصیب اونجا هم رفته میگیریم میپرد یک بالا میکنیم آهسته مایده همین که شما تماشا کنین لایک ابزو کنین پراسمترو بلند بخیزه کم طور دیلی ما هم جوش بزنم ما هم میخیزیم تیخ که شما میخواییم ما نوار گرفته میپرداییم روز که وقتی که پس انجا را نوار میگیم خب پراسمترو را میخیزه کمتر بایه این همون بغره این بزرگی بغره که وزیر نیست اون نفر نیست امروز چهارشنبه است روز شنبه پر میشه هم از سوداگرها انا این طرف باز همون میریم طرف پنجم و چهارم رایان خونه خستون عزیز من فکر میکنم همین لحظه همین خدرش کفایه جایی که خواستین حتما باز بنویسین در کامنتر ما حتما نوار میگیریم حتما برای شما پیشنهاد میسازیم یکی حتما لایک چقیدن فراموش نکنین ابونه شدن فراموش نکنین مهمتر از همه بینید که مثلا حادثه کردگی نیستین حتما حادثه کنین با دیگر دوستان شناساتون روان کنین ما حتما شما ما را دستگیری کنیم و شما را دستگیری میکنیم خداوند نگهبانتون باشد پناهتون به خدا